Prijatelji, još jedan put srdačan pozdrav, dobrodošli na utakmicu Hrvatska-Švedska. Imamo onaj sastav, željeni sastav, zapravo jedini čovjek koji bi mogao konkurirati za ovih prvi 11 Ivica Olić, ali... Da Niko u kontinuitetu posljednjih 10-ak mjeseci igra dobro, njegova forma je stalno u uzlaznoj putanji, oduševio nas je svojom prezentacijom u Bugarskoj, mislim da... Kranjčar između trojicu, četvorice, uspije sačuvati loptu. Fino. Babić ide, ali prekršaj. Svaku akciju do kraja. Evo Klasnić ima priliku za udarac, Pultača i prvi udarac. Ovo su njegove situacije. Da. Kad primi loptu negdje oko 16 metara u toj visini, između 16 i 25 metara, on uvijek inzistira na okretanju i šutiranju na gol. I to je pravi napadač. Sad u zadnjem redu. Iznosi to Edman. Prvo dobra lopta za Jansona. I upak je uspio malo dirati Tomas da spreči Ljungberga. Još jednom opasno i dobro je Kranjčara. Fino. Idemo Dario. Crna može pogledati što će. Nisko i Tudora. Tako je, Dario jako dobro pogađa u ovoj situaciji, upravo u tu liniju između... Klasnić najviši i izbijeno van. Prvo je sudac pogledao pomoćnog, da li će na što... Što se ovdje da... Ne. Daće mu crveni sad. Niki Kovač. Moglo bi svašta biti. Ako želi pomoć Šveđanima, ima sve argumente da to napravi sad. To je srušen bio, čini se, ili Ljungberg ili Larsson. Naravno, da vidimo što. Tu se hvata za glavu Tomas, zašto je dosuđen taj prekršaj, onda je Robert Kovač, to je Ljungberg bio. Ljungberg i Niko, startno je na njega, Igore, budemo pošteni, Niko je reagirao štiteći svog brata. Apsolutno, da. Mislim da je došlo do nekakvog udarca značajnijeg. Ipak je više glume bilo nego nečeg spornog. Možda se sada nešto dogodi. Evo Babića, koji ide prema 16. Babić... Dobra! Ali šteta. Baš crna nad Tudorom. Brzo odigrano Niko Kranjčar na šutu. Kranjčar i vrlo siguran Andreas Isakson iz francuskog Rena. Brzo vižasti Larsson, znate da koji grubač. Opasno, da, ali odbila se lopta od noge Svenssonu. Može li Klasnić da ove lopte? Još se bori tamo Estlund i Niko Kranjčar. Evo ga. Klasnić. Ne! Klasa promašaj Ivana Klasnića. Šteta, ovo je možda bilo i najizglednije. Činilo se u prvi moment da je to moglo biti zaleđe. Nekako je Klasnić bio iza leđa svih švedskih igrača. Biti skupi, ovak evo nema riječi. Nema riječi, ne, ovaj je ipak zaostao puno. Dobrodošao, Tudor. Niko Kranjčar. Dobro na Klasnića. Babić se nudi, bravo, točno predana lopta. Babić fino. U 16 je Pršo. Nema zaleđa. Pršo, ali dvojica su oko njega. Hoće li neko ući? Klasnić je tamo bio malo ometan. Kasni za milimetar. Sletio na travu, ali nije bilo niti želje da se tu iznudi 11-terac. Moramo reći, hrvatski igrači su izveli izvanrednu akciju. Idemo izaći. Bori se Pršo, zbilja kolav, svugdje ga ima. I opasno, dobro je da je to pucao Bek. Olof Melberg. Baš bekovski. I hoće, Crna će užeti. Crna! Kako je sjevnulo. Teško je procijeniti koliko je to bilo blizu. Nogometno i jedna tvrda utakmica. I statistiku prije opraštanja od vas 7 udaraca, od toga 4 u okviru švedskih samo. Pršo mu se otvara na desnoj strani. Pršo. Sam je. I sam može sada centrirati Pršo. Pršo ide u dribling. Pršo u 16. Pršo. U bliži kut je ciljao. Onako kako smo željeli. Izborio je sam tu poziciju. Dosta nepovoljan kut za udarac. Znati uopće. Češka, Nizozemska 0-2. To je širom otvorena vrata, rekao bih, odlaska u Njemačku, ali pustimo ipak ovdje neka se riješi. Sada, ako bi tako tamo završilo, mi bi već pobjedom ovdje bili u Njemačkoj, bez obzira na rezultat iz Budimpešte. Sada vratio Linderoth da ga pokrije. Babić odlično prebacuje s drugu stranu, to je Crna. Dobra! Crna i... Šteta.
Klasnić je bio par centimetara prenizak. Ide upravo na čelo našega Klasnića, ali vidjet ćemo sad. Da li mu je Lučić možda skrenuo tu loptu prije? Mislim da ne. Sad ćemo imati priliku vidjeti. I Ruka, ruka, to je čisti 11 terac. Čisti 11 terac, pravo sudac. Nije bilo spora. Čista Potrebno ruka. smo viknuli ruka, jedan i drugi. To je bugarski, ali moram upozoriti, Da vidimo nema... ko igra to. I to Melberg. Melberg. Najiskusniji. Daleko najiskusniji. Baš je išao rukom na loptu, tu zbilja nema. Dario je jedan od najmlađih u momčadi, ali pokazao je mirnoću u mnogo situacija na vratima. Odličan golman Andreas Isaksson. I veliki trenutak, 56. minuta. Dario, nije Srna, on je Vuk, lav, tigar, kako zabije. Ovo je naše zlato. Srna, 4 gola do sada, 5. pogodak jednog bočnog igrača u teškim kvalifikacijama u 56. minuti. Hrvatska vodi 1:0, krasna situacija. Srebrić tu je došao, što Gračana sada malo smiriti, ali sada treba biti mudar, igrati dalje svoju igru. Naravno, ne zatvoriti se. Šveđani će sada još jednom prema Prši. Pršo još dobija zračni dvoboj. Babić i jajni Isaksson, produženo lijepo. Babić bez okljevanja, dobar, vrlo dobar udarac. I Niko Kranjčar i Bošnjak. Odlično. Bošnjak se spotaknuo tamo, ali ipak se lopta odbila na njega. Bošnjak. Evo ga. Joj, krasno. Melberg ide još jednom Srna. Dobra. Dublje, dalje najviše je bio. Čini se Niko Kovač, jedan od najnižih. Koliko su kvalitetni ovi centaršutevi Darija Srne govori i to kako oni padaju na 4 ili 5 metara od vratara protivničkog, a on ne smije reagirati, izaći na te centaršute. Oprez. I prevaren Šimunića, ipak je tamo došao Tudor u pomoć. Odlična reakcija Tudora, prati. Blok. Izaći. Odlično, još jedno. Glava bila Tomasova. Leđa. I Elmander. I Tomo Butina je startovalo. 5 sekundi do kraja. Gotovo je. Hrvatska u Njemačkoj. Hrvatska možda je recimo u Njemačkoj, ili gotovo sigurno u Njemačkoj, ali sigurno je da je Hrvatska pobjedila Švedsku sa 1:0 golom Darija Srne i da Hrvatska u ovom trenutku ima 23 boda, da je ispred Švedske i da vrlo vjerojatno, gotovo sigurno, još 15 minuta traje ona utakmica u Češkoj, pobjedili Nizozemska tamo, onda je Hrvatska definitivno sudionik svjetskog prvenstva. To ni vi vatreni niste radili da ste kolo prije kraja ušli na svjetsko prvenstvo. Da Hrvatske prema golu 7 opet prema 3:1 Švedske. 5-4 kornerima, prekršaj samo 15, Šveđani puno grublji, 23 i više, 23 boda. Evo vatrometa, pravo, sada treba biti vatrometa. 2 boda više od Švedske, 2 puta tukli Švedsku, 6 bodova je uzeli. To su u 30 utakmica ima 3 poraza Švedska, 2 su od Hrvatske. Pa ovo je jedna izuzetna utakmica, moramo reći da smo pobjedili jednog protivnika koji ima jednu veliku disciplinu igre, koja zna što želi kroz igru. Držali su nas u tom strpljenju, zapravo oni su nametnuli to strpljenje, a moji igrači su izuzetno bili danas disponirani i u strpljenju, ali i u nadahnuću, razigravanju i završnici. Bez obzira što rezultat nije visoki, mislim da je ovo utakmica koju sigurno će se sjećati svi koji su bili danas ovdje i oni koji su gledali, jer je bila utakmica visokog ritma, dviju izuzetno dobrih reprezentacija. Ja svojim igračima čestam ovoj publici divnoj koja je stvarno bila od prve do zadnje minute s nama i evo izuzetno sam sretan kao izbornik da vodim ovako jednu ekipu koja u svakom trenutku zna što želi. Neki put znaju malo napred neki svoj kiks, ali to je dozvoljeno, ali na kraju... Pa dobro, najprije do 11 se mora doći jer to je plod momčadi cijele, mislim. Ja sam nastao biti što više koncentriran, znam da imam podršku cijelih tribina, cijele Hrvatske, cijele moje momčadi. Mislim da sam, kad sam prišao tu bio uvjeren 100% da ću ga zabiti i odlučio utakmicu i otišli u Njemačku. Tako, šef?
Svaka ti čast, ja sam te gledao, bio si uistinu koncentriran i moram ti reći da sam znao gdje ćeš pucati. Ja sam isto tako izuzetno sretan kao i svi, ali pogotovo da sam uz gospodina Blaževića Svijeta. Da se vratimo ovo, gledamo najbolje pojedinosti i najvažnije iz cijele utakmice. 11-terac, bili ste u skoku sa Melbergom. Neobranjivo. Što se dogodilo čovjeku da je pružio ruku? Hvala mu u svakom slučaju. Pa da, hvala mu u svakom slučaju. Ja mislim stvarno da je zasluženo svirao penal, jer stvarno da je ne dira sa rukom, ja imam na glavi, tako da nikad ne znam što može biti poslije toga. Nastavili smo ovaj svoj čudesni niz. Ovo je 28. utakmica da Hrvatska na svom terenu u kvalifikacijama nije izgubila i približavamo se jednom nevjerovatnom ostvarenju. Bi ga sačuvali za Mađarsku, no međutim njegova zadnja riječ, ja igram bez obzira kako i ja ću sve izdržati, to je jedna pohvala za njega. Hvala ti, Dado. Bravo. Kapa do poda i naklon, Dado, još jedan put i bravo za Dadu, velikoga sportaša i velikog nogometaša. Stigla potvrda, završena utakmica u Pragu, Češka, Nizozemska 0-2, Hrvatska je i definitivno na svjetskom prvenstvu. Evo, može. Nema šampanjca, ali može i voda poslužiti tome. Hvala još jedan put. Velike čestitke, dakle imamo priliku uživati u još jednom velikom svjetskom natjecanju za godinu dana. A bilo je teško, ali mislim da smo bili pravu cijelu utakmicu i da smo zaslužili pobjedu. Divan ambijent, idemo na svjetsko prvenstvo. Idemo, jedva čekamo da dođemo tamo. Sretno.